Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye muherereye nongeye kubaha ikaze muri aya makuru y'umunsi turi ku wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye makuru rero haraza kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira yuko General Makenga amaze guhindura ibintu kugeza ubu ngubu Minembwe ikaba imaze kugirwa teritwari ni zimwe mu mpinduka zikomeye zimaze gukorwa ndetse aha akaba hahise hahabwa umusirikare wo kwipeti ryo hejuru kugira ngo ayobore ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza no kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari babo bakubitiwe bikomeye muri Mwengani muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko umusirikare wa FARDC yarusimbutse akaba yarokokeye Hamana nyuma yuko n'ubundi urupfu ari yamaze kurubona mu maso ye. Muri Kindu hashyinguwe abasirikare n'abapolisi batagira ingano bishwe mu mirwano itandukanye bakaba barishwe na Wazalendo. Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze gutumiza inama y'igitaraganya kubera M23 no kubera yihe mpamvu ibi birihutirwa kandi birakomeye ndagusaba kutaza gucikanwa n'iyi nkuru. Muri teritwari ya Ituri igitero gikomeye cyane kimaze kuoha agabwa kikaba ari igitero rero bivuga ko cyanarasiwemo abantu. Turaza kurebera hamwe aho iki gitero cyagabwe ndetse n'ibindi wakwibaza kuri iki gitero. Mwese rero nongeye kubaha ikaze aha ni ku Ibendera TV nge nitwa Mukada. Nizere ko niba wamaze kugera hano wamaze guterekaho like yawe, niba uri mushyashya akaba ari bwo ugeze hano kabutari wa akora subscribe. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe, numara agukora kuri ukanuka subscribe ukano gukora kuri ukanuka meze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha makuru aje akugeraho utuyakoherereje utatakaje umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero nizere ko mumeze neza aho muherereye. Niba mumeze neza munyandikire hasi aho mumbwire, niba bitameze neza nabwo kandi no kwihangana hanyuma ariko mwihangane tubane muri aya makuru. Ibitekerezo byanyu birakenewe birumvikana ariko icyambere n'urukundo n'ubushake. Reka tubigenze gutya rero mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze abantu muherereye mu bice bitandukanye mudukurikira ubudasiba. Abantu baherereye mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze. Abantu muherereye mu bihugu bitandukanye bigize umugabane wa Afurika namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu bindi bihugu nko mu Buholandi, Norvège, mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Twongera kubahamagarira kugira mu ruhare muduha ibitekerezo byanyu utwandikira amutubwira niba amuri kutwumva neza, niba turi kumwe. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane ubundi mukagira uruhare muri aya makuru. General Sultan Makenga amaze guhindura ibintu akaba ari ibintu bimaze guhinduka
mu buryo bukomeye, aho ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo abarwanyi b'imitwe ya M23 na Twirwaneho yamaze kugena ko igice cyahazwe nko mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagirwa teritwari, akaba hamaze kugirwa teritwari yihariye, ikaba yanahawe umusirikare wo ku rwego rwa koloneli kugira ngo ahayobore. Minembwe mu busanzwe yabarizwaga muri segiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi, birumvikana ni muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba rero iri mu zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyemezo cyo kwigira teritwari cyafashwe mu rwego rwo kwegereza abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge no gushyira iherezo ku bwicanyi n'iherezo bamaze imyaka myinshi bakorerwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi rero bikaba biri mu rwego rwo kubegereza ubuyobozi. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Charles Gikwerere ari wamaze kugirwa umuyobozi w'iyi teritwari nshyashya. Ibi rero bikaba byaturutse mu mwanzuro wafashwe na Alliance Fleuve Congo, nukuvuga abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo barimo Colonel Nanga, abayobozi batandukanye barimo na abayoboye iki gisirikare barimo na Generali Makenga. Hanyuma rero kibaza ngo kugirwa teritwari kwa Minembwe bije gutanga umusanzu nuko abangaba begerejwe ubuyobozi. Ikindi kandi akaba hagiye gushyirwaho inzego z'ubuyobozi butandukanye, birumvikana harishyirwaho n'ubuyobozi bwa gisirikare n'ubuyobozi bwa polisi kugira ngo n'ubundi aka gace gacungirwe umutekano mu buryo bukomeye kandi burambye, ariko kandi aka gace kanagire icyo nakwita ko ari imiyoborere ihamye mu bijyanye no kwiteza imbere. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri iyi nkuru. Hanyuma areka tunyarukire muri iyi nkuru ivuga yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abambari bacyo bakubitiwe bikomeye muri Mwenga. Amakuru aturuka ahangaha muri ibi bice avuga ko ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nukuvuga FARDC, nukuvuga igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo, FDLR, ngo barimo gukubitirwa mu mashyamba yo muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Bakaba rero ngo barimo gukubitirwa hangaha ku buryo bw'ububabare bukomeye na Alliance Fleuve Congo, nukuvuga M23 na Twirwaneho. Ibi rero ni byagiye hagaragara kuri uyu munsi ahagana amasaha y'urukerera, ni nyuma n'ubundi yuko aha muri bice hamaze iminsi hari imirwano. Amakuru rero akavuga yuko ejo ku wa gatatu tariki 20 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025 Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho bongeye guhangana bikomeye n'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, ariko ngo baza gukubita babaza abasirikare ba FARDC n'ingabo z'u Burundi na FDLR na Wazalendo ndetse ngo nimbonera kure. Abakaba rero ngo barakubitiwe aha mu mashyamba ya Mwenga. Ikubitwa ry'aba basirikare ryagenze gute?
bivugwa ko ngo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zakubitiwe cyangwa se zakubiswe mu mashyamba aherereye mu nce za Ruramba, aha ni muri teritwari ya Mwenga hahana imbibi na Uvira werekeza mu Mibunda, aho n'ubundi iyi teritwari igabanira na teritwari ya Fizi. Bivugwa ko kugira ngo abasirikare ba Alliance Fleuve Congo 23 na twirwano binjire muri aya mashyamba baturutse mu Rurambo akomeza barwana, ngo n'ubundi uru ruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nibo ngo bari bamaze kugenda abasembura. Hanyuma rero ngo kugeza ubu muri iyi mirwano bahuriyemo n'uruva gusenya ngo byaje kurangira abahunga berekeza mu Mibunda, ari naho abarwanya umutwe wa 23 n'ubundi ngo abakomeje kugenda ababakinagiza ababiruka nkana. Ku munsi w'ejo ubwo iyi mirwano yatangiraga, urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwatangiye kumvikana agana mu masaha y'urukerera, kuvuga mu gitondo cya kare, ariko iyi mirwano ngo yirije umunsi wose kubera yuko n'ubundi ngo yaje kugeza ku mugoroba. Uyu munsi rero naho ngo urusaku rw'imbunda rwongeye kumvikana, nubwo amakuru avuga yuko ngo urusaku rutigeze ruba rwinshi nk'uko byari bimeze ejo. Ngibyo rero reka mbabwire yuko abarwanya umutwe wa 23 n'ubundi ngo bagabweho ibitero n'abarwanya bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Biza kurangira rero abarwanya umutwe wa 23 baje kwirwanaho, birangira rero n'ubundi bakinageje abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko hari umusirikare wa leta ya Kongo FARDC warokotse urupfu arureba neza imbere ye. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufite ipeti rya kapiteni yakiriye Hamana nyuma yaho Wazalendo bamufatiye mu mujyi wa Uvira bamwita umurwanyi wo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo na 23 ndetse na twirwaneho. Abiza kurangira rero ibintu bikomeye cyane, umusirikare ngo kwivana mu minwe y'aba Wazalendo byabaye nko kurokoka, byabaye ahayazo na nyina. Ibi rero abikubiye mu butumwa bwagiye bucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. N'ubundi bivuga ko uyu umwe mu basirikare ba FARDC mu ijoro ryakeye, no kuvuga ijoro rishyira kuri uyu wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka, ngo yahuye n'uruva gusenya muri uyu mujyi wa Uvira. Muri ubwo butumwa bwagiye hagaragara kuri uyu munsi, bivuga yuko ngo kuwa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka, umusirikare ufite ipeti rya kapiteni yaragiye kwicwa na Wazalendo abamufatiye kuri Kiriba bamwita umurwanashyaka wa 23 cyangwa se umurwanyi w'abarwanya umutwe wa 23 na twirwaneho. Uyu rero ngo yazize kugira isura isa n'abanyamurenge, ariko n'uwo ngo akaba ari mu bwoko bw'abanyekongo. Ibi rero ngo akaba ari byo byari bigiye kumukoraho, ariko ku rundi ruhande
sinzi reka adukomeze n'iyi nkuru. Amakuru rero akomeza avuga ko ubwo bamufataga abari bamukuye kuri moto nyuma yuko yari yerekeje mu mujyi wa Uvira aturutse i Ruvungi mu kibaya cya Rusizi aho n'ubundi ngo yari asanzwe akorera. Bamaze kumuvana kuri moto rero uti byaje kugenda gute? Ngo yari ari kumwe n'abasivile bo arabareka barakomeza baragenda. Undi rero ngo barafata barahondagura bamuhindura intere. Mu butumwa bwagiye hagara bukomeza buvuga ko kumukubitagura bamutegekaga kwambura inkweto za bote na uniform yari yambaye ariko ngo akabyanga. Yanavuze ko no kuvuga amakuru avuga ko ngo bageze aho bamufatiraho pistole ku mutwe ngo avanemo impuzankano ya FARDC. Undi nawe basubiza ko atayivanamo ahubwo ko bamwica bakabona ako uyimwambura. Ibi byaje gukemurwa ubwo wa motari wamuzanye na abari abasivile ngo bajyaga gutakira abasirikare bakuru maze nabo bagahamagara abayobozi bakuru ba Wazalendo bo muri Kiriba, ariko ngo ntibahise bamurekura vuba kuko ngo uyu musirikare yaje kurokoka nyuma yuko generali uyoboye ingabo za FARDC muri Uvira atanze itegeko ryo kumurekura akanohereza abasirikare bakajya kumuvana mu maboko y'izi Wazalendo. Amakuru akomeza avuga ko kuri ubu uyu musirikare ngo ari kuvurwa ibikomere yatewe n'izi nkoni yahondaguwe, akaba rero ngo arimo kuvurirwa ku bitaro bya sekiteri y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Ibintu rimwe na rimwe bikomeye gusa mu kanya nigeze gushaka gufata agapozo gatoya nibaza ngo ese uyu musirikare nta byangombwa bimuranga yari afite? Ushobora yenda kuba yari abifite ariko akabitanga ntibabyemere, bakavuga bati n'ubundi niba tugukekaho kuba maneko n'ubundi byangombwa bikoresha igihe ibintu rero bigira gutya abikihindurira ku muntu ugasanga ibintu birakomeye. Hanyuma rero uyu musirikare yaje kurokoka ariko nk'uko byumva yarokotse hamana. Reka twerekeze Kindu turebere hamwe uko ibintu byifashe ku munsi w'ejo hashyinguwe abasirikare n'abapolisi biciwe mu mirwano n'inyeshyamba za Wazalendo. Umujyi wa Kindu uherereye muri Maniema waseze bwa nyuma abantu 4 bo mu nzego z'umutekano barimo abasirikare n'abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abishwe mu mirwano yabaye ku wa 4 tariki ya 14 Kanama muri uyu mwaka. Akaba ari imirwano yabahuje n'inyeshyamba za Wazalendo. Ku munsi w'ejo rero nibwo iki gikorwa cyo guherekeza bwa nyuma no gusezera bwa nyuma kuri aba cyabaye, aho guverineri w'intara Musa Kubwa Nkumbi Moise ariwe wayoboye uyu muhango wo gushyingura abanyakwigendera. Guverineri Musa Kubwa Nkumbi yagize ati: aba bahungu b'intwari ba Repubulika batanze ubuzima bwabo kugira ngo Kindu itagwa mu kajagari ikaba igitambo cy'ubugizi bwa nabi. Igitambo rero cyabo ntikizabapfira ubusa cyangwa se ntikizaba imfabusa. Umubare w'abantu bapfiriye muri iyo mirwano wagaragajwe na guverineri n'abantu bagera ku 9-10 bakaba barakomeretse, naho abagera kuri 12
baza gutabwa muri yombi ku itariki ya 14 Kanama muri uyu mwaka. Ingabo za FARDC n'itsinda ry'inyeshyamba za Wazalendo barwaniye mu mujyi wa Kindu rwagati, biba ngombwa ko abayobozi bafata ingamba nyinshi nyuma y'iki kibazo. Muri izo ngamba harimo isaha yo gutahiraho yatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya 14 Kanama, hamwe no gukorana bya hafi n'abanyumba 10 kugira ngo hajye hamenyekana n'ubundi ibikorwa biteje amakenga muri ibi bice kandi ibimenyekane hakiri kare. Reka rero twerekeze muri Ituri, tubabwire ko Ituri hongeye kugabwa igitero, akaba ari igitero cyagabwe kuri Kiliziya Gatolika i Bunia nyuma ya ropa na komanda. Reka ibi nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Ni ibintu bibabaje kandi bikomeye cyane. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bongeye kugaba ibitero aha muri ibi bice. Ni mu ijoro ryo ku itariki 19 rishyira ku wa 20 Kanama muri uyu mwaka w'2025, aho bagabye ibitero i Bunia. Akarutonde bakagaba ibitero kuri Kiliziya Gatolika ya Diocese ya Bunia. Ni ibintu bikomeye cyane, nkuko Padiri witwa Gervais Jombo, umuyobozi w'iyo nyubako cyangwa se w'iyi Kiliziya, bivuga ngo bagiye kumva bumva n'ubundi abantu bagizi ba nabi bitwaje intwaro ngo batangiye kurasa kuri iyi Kiliziya. Bivuga ko ngo telefone ebyiri zatwawe, hakibwa n'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agera ku 1,500. Uyu mupadiri yakomeje avuga ko gusubukura n'ubundi bikorwa ahangaha bitari byasubukurwa, ariko agasaba inzego za leta gukurikirana abagabye ibitero bitwaje intwaro muri ibi bice. Kuva imirwano yongeye kubura muri Ituri nyuma yaho amatsinda yitwaje intwaro yahangaha asinya amasezerano yo guhagarika intambara, akaba yarasinyiwe Yaru. Amazu menshi cyane cyane ayabihaye Imana ntiyahwemye kugabwaho ibitero n'abantu bitwaje intwaro. Ibikorwa biherutse byagaragayemo ihutazwa ya Kiliziya Gatolika Europa ndetse n'igitero cy'imitwe ya ADF cyagabwe kuri Kiliziya Gatolika Ikomanda, kikaba cyarahitanye abasivile bagera kuri 40 barimo abayoboke ba Kiliziya abagera kuri 24 bose. Noneho tugaruke kuri ya nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika batumije inama y'igitaraganya. Ni inama ngo yatumijwe ku byo bavuga ko ngo ari ubwicanyi abarwanya umutwe wa 23 bashinjwa gukorera abaturage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatumije inama y'igitaraganya kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kugira ngo haganirwe ku bwicanyi bukomeje gukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ngo ari ubwicanyi burimo gushinjwa arwanya umutwe wa M23. Amerika yiyemeje ko yamaze gutumiza iyi nama biciye mu biro bishinzwe ibibazo bya Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo.
mu butumwa ibi biro byanditse ku rubuga rwabo rwa X bakaba bamaganye urugomo bivugwa ko rukomeje kwibasira abaturage b'abasivile bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ngo ari urugomo rwibasira abaturage b'abasivile mu burasirazuba bwa DRC. Bakavuga rero ko ngo urwo rugomo rutemewe kandi bakanga basaba impande zose kubahiriza agahenge bemeranyije mahame yibanze yasinyiwe Doha muri Qatar hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yagaragaje ko kwica aka gahenge bitabangamira gusa ako ahubwo ngo binatera abaturage bamaze imyaka ibarirwa muri mirongo guteseka. Amerika ikaba yatangaje ko yatumije iyi nama nyuma y'iminsi mike umutwe wa M23 ngo ushinjwe gukorera ubwicanyi abaturage b'abasivile bo muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango Human Rights Watch muri raporo nshya uheruka gusohora wavuze ko abishwe ari abantu 140 barimo n'abagore n'abana. Iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu rero ikaba iheruka gushinja barwanya umutwe wa M23 kuba mu kwezi gushize kwa karindwi ngo yariciye muri Rucuru abantu 319 biganjemo abahinzi ibakekaho kuba abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka kuwa gatatu tariki 20 ku munsi w'ejo yatangaje ko ubwicanyi M23 ishinjwa bufite impamvu za politike kandi bwatewe inkunga n'imiryango ikorana bya hafi n'ubutegetsi buyobowe n'abantu badashoboye bwa Kisekedi. Ngibyo rero hanyuma rero M23 bakaba bashimangiye ko raporo yatangajwe n'uyu muryango ari ibihimbano bidafite aho bihuriye n'ukuri, ahubwo ngo ni igikoresho cy'icengezamatwara cy'ubutegetsi butemewe kandi bukora jenoside. Bwarahiriye gusiga M23 barahiriye gusiga icyasha M23 mu rwego rwo kuyica intege mu rugamba irimo rwo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bose muri rusange. Reka tugane ku musozo w'aya makuru. Ndabashimira cyane mwe mufata umwanya wanyu mukabana natwe hano ku Ibendera TV, turabashimira cyane. Hanyuma rero umuntu adufashe kujya musangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu kugira ngo abantu batari bakeya bagiye baza tubane natwe mu makuru bamenye gahunda zacu. Mu gitondo saa 11:40 gutyo tuba dutambukije amakuru ya mbere avugwa mu gitondo ku Ibendera TV ku isaha 11 ari nazo saha turiho kugeza ubu. Tuba dutambukije amakuru ya kabiri agaruka ku mirwano iba yiriwe hirya no hino ariko nuko situation mbese uko ibintu biba byifashe ku rugamba. Hanyuma amasaha y'ijoro isaha 4 z'ijoro tukagaruka tubabwira uko umwuka uraye, mbese uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu biba biraye. Reka rero nizere ko rwose twongera tukajya tubana muri aya makuru mukongera mukadukurikira. Hanyuma reka mbashimire cyane, mbifurize kugira amahoro n'amahirwe, mugire ubuzima bwiza, icya karusho, Imana ibarinde.